proglašen je za najvećeg srpskog avanturistu. Obišao je više od 80 zemalja sveta. On je advokat, putopisac, poliglota. 1999. godine bio je u Engleskoj na školovanju. Nuđeno mu je britansko državljanstvo koje je odbio. Naslednik je porodične biblioteke iz 1882. godine u kojoj se nalazi nacionalno i internacionalno blago. Sa Viktorom Lazićem razgovarala je koleginica Milena Vujović. Plesao je po Žeravici u Bugarskoj, bio u Turskoj, među Kurdima, u kolu sa sledbenicima Svetog Pauna. Susreo se sa jednim od vođa islamske države u Iraku, kupao u nafti u Azerbejdžanu i među ratnim ruševinama u Abhaziji. Molio se u drevnim hrišćanskim crkvama u Jermeniji, obišao je Adžariju, Pridnjestrovlje, Gagauziju i region koji retko ko ume i na mapi da pronađe. Viktor Lazić, 30-godišnjak, advokat, književnik, doktorant kineskog prava i, treba li reći, strastveni svetski putnik, veruje da je u osnovi svakog kosmopolitizma iskrena ljubav prema sopstvenoj zemlji. Svoja velika, daleka putovanja uglavnom započinje sa Kosova i Metohije. Krenuo sam sa Kosova, nastavio sam u Bugarsku, zatim Tursku, jugoistok Turske, naseljen Kurdima, zatim sam iznenada sasvim otišao u Irak, iz Iraka vratio sam se u Tursku, zatim u Gruziju, iz Gruzije u Azerbejdžan, Jermeniju, ponovo u Gruziju, pa preko Turske moralo je brodom da se ide do Rusije, Soči, iz Soči obišao sam i Abhaziju, Južnu Osetiju naravno, iz Rusije dalje preko Krima u Ukrajinu, u Moldaviju, Pridnjestrovlje, odcepljenu provinciju i Gagauziju, provinciju koja se odcepila pa se predomislila, da kažem. I preko Rumunije sam došao kući. Bilo je tu i zatvora u Južnoj Osetiji? Da, veoma jedno od najneprijatnijih iskustava na svim mojim putovanjima. Proveo sam više od 9 godina putujući u 80 i nešto zemalja. Jedan običan nesporazum na granici doveo je do toga da su me optužili da sam špijun i držali su me nedelju dana što u samici, što u malo boljoj ćeliji, ali ovako bilo je veoma naporno i iznenada neplanirano teško. Bilo je i vereničkog putovanja u Černobilj? Pa da, nisam znao gde da odvedem moju verenicu, a bili smo u Kijevu i odlučio sam da je priredim nezaboravno, nadam se, nezaboravnu večeru u Černobilju. Obišli smo spomenik, došli smo postoji poseban spomenik kod samog reaktora, na nekih verovatno 100 metara od reaktora, tako da eto, tako mi je prošlo vereničko putovanje. U Viktorovoj novoj knjizi Na vratima istoka opisana je ova uzbudljiva, gotovo filmska priča o 25.000 km dugom putovanju legendarnom Ladom Nivom od Kosova do čudesnih kavkazskih zemalja i nazad. To je moj hotel na 4 točka ili sa 4 zvezdice, kako god hoćete. Imao sam ogroman broj noćenja, sigurno 400 noćenja sam imao ukupno do sada u Ladi, prošao sam više od 200.000 km, išao sam do kraja severnog kontinenta, do kraja Evrope, skroz na sever, Nordkap do Norveške, pa iz Norveške do Severne Koreje, Ladom, pa preko pustinju Gobi sam prošao u Ladi, to niko do sad nije uradio, krstili su se i levom i desnom kad su me gledali. Kazahstan, više od 30 zemalja sam samo sa ovim autom prošao. Krug oko Crnog mora se zatvorio, a time i ovo putovanje dugo 5 meseci završilo. Viktor je na granicu sa Srbijom stigao sa 10 kilograma manje, ali i 2000 knjiga više. Tradiciju sakupljanja knjiga u porodici Lazić započeo je sveštenik Mihajlo početkom 18. veka, a biblioteka Lazić prvi put je otvorena za javnost 1882. godine. Viktor je 9. generacija naslednika biblioteke u kojoj je, kada je preuzeo, bilo tačno 2000 knjiga. Danas se u Muzeju knjige i putovanja Adligat nalazi oko 600.000 bibliografskih jedinica, od čega je 300.000 knjiga. Mi imamo više stotina knjiga koje spadaju po opisu u nacionalno blago, da kažem, u stvari od predmeta nacionalnog značaja. Tako imamo nekoliko desetina knjiga pre 1800. srpskih knjiga. Imamo više stotina knjiga pre 1800. inače. Imamo veoma bogatu kolekciju iz Prvog svjetskog rata srpskih izbegličkih izdanja. Radi se o više od 1000 brojeva periodike, više od 400 knjiga, znači štampa na Krfu, Bizerti, Solunu, Nici, naša štampa u Njujorku, Londonu i tako dalje. Pored toga imamo
veoma retka prva izdanja srpskih autora, neke od kultnih knjiga srpske književnosti, kao što je, na primjer, Lame nad Beogradom, prvo izdanje iz Johannesburga, Dučićeva lirika iz Amerike i 43. Zatim tu je knjiga o zmaju Laze Kostića, koju inače imamo sa potpisom. Imamo neverovatnu kolekciju autograma autora. U našem fondu se već nalazi više od 10.000 autograma važnih autora. Od Branislava Nušića, Branka Ćopića, pa gotovo da kažem svih bitnih autora koji su radili, pisali u Srbiji ili o Srbiji. Evo, baš nedavno smo dobili i knjige sa potpisom Petra Handkea. Viktoru svesrdno pomažu članovi odbora ovog udruženja i brojni kulturni delatnici. Pero Zubac, Milovan Danojlić, Matija Bećković, Ljubivoje Ršumović, Dragoslav Mihajlović, Emir Kusturica i mnogi drugi. Naše udruženje funkcioniše također kao neka vrsta zadruge pisaca i intelektualaca. U tom smislu naši osnivači su veoma često poklanjali cele svoje legate, celokupne biblioteke nama i ja ću tu izdvojiti samo nekoliko, više od 20 legata trenutno imamo, ali najvažniji su svakako legat Miodraga Pavlovića koji je prošle godine nama poklonjen, zatim legat Milovana Danojlića, legat Pere Zubca, legat porodice Bešević, legat porodice Lejko, legat Srbe Ignjatovića. Mi zapravo također pravimo muzej srpske književnosti. To naravno radimo sa Udruženjem književnika Srbije i sa Narodnom bibliotekom. Sada smo dobili podršku Akademije nauka. U okviru toga imamo posebno odeljenje za predmete. Imamo pisaću mašinu koju ćete vidjeti. Imamo čitavu zbirku pisaćih mašina. Ovo je inače pisaća mašina Gvide Tartalje i on je najveći deo svojih dela na njoj napisao. Ono što je posebno zanimljivo to je da možete da vidite da ona ima ćiriličnu tastaturu, datira pre Prvog svjetskog rata, ali ima i latiničnu tako da može da se zameni. Imamo recimo odeljenje rukopisa u kome imamo rukopise Oskara Daviča, Vojislava Ilića Mlađeg, međutim također rukopise Tina Ujevića. Imamo čak pisma, ratna pisma Nadežde Petrović. Muzej knjige i putovanja jedinstven je po koncepciji, tradiciji, osnivačima i materijalu koji čuva. I imamo recimo knjigu od slonovog izmeta sa Tajlanda. Imamo knjigu koju možete da pojedete iz Kine, koja je pravljena od pirinča na poseban način, da u slučaju gladi može da se pretvori u kašu. Knjige na štapićima od bambusa, od kamena, na papiru od palminog lišća, na metalu, na najrazličitijim, da kažem, materijalima, na najkvalitetnijoj svili. Ogranak biblioteke i muzeja već je otvoren za javnost u beogradskom naselju Banjica, a u toku su radovi na proširenju prostora u kojem će biti moguće i filmske projekcije. Također, muzej veliki broj knjiga poklanja bibliotekama širom Srbije, uglavnom školskim. Bibliotečki klub Adligata tako pomaže manje biblioteke, pružajući im savjetodavnu, pravnu i pomoć u sređivanju i obradi fondova.